ikaze muri uyu mugoroba wo kuri iki cyumweru ni ku munsi wo kwizuka rya Yesu Kristo, ariko tuboneraho kubifuriza gusoza neza Pasika nziza. Ariko murabizi nyine n'ubundi kiba kituzanye ni update. Gikuba kiracitse mu murwa hagati wa Uvira. Navuga ko ari umujyi urimo ibiri kubamo bitunguranye kandi bitangaje. Ni mu gihe leta y'Kinshasa izanye abasesenguzi ndetse n'abaje kureba buryo ki, aho bivugwa ko igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda biba intwaro za leta ya Kongo, ndetse saga zirimo zikaba zikomeje gutuma bikurura umwuka mubi mu baturage cyangwa no mu basirikare bari kurwana, ndetse bikaba byageze no mu rwego rwa diplomasi. Byifashe bite, bihagaze bite? Ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye, aho mu magingo aya umutwe udasanzwe wari wamaze kugera mu Minembwe. Biravuga yuko ASM 23 yamaze kohereza abasirikare badasanzwe nyuma yuko bamaze kubona ko hari abasirikare bakomeje kurundwa muri zone ya Minembwe, bitewe n'uko zone ya Minembwe bayigabye. Ibi ni ibintu twagiye tubagaragariza, uramenya akantu ku kandi umenye uko situation ihagaze. ASM 23 ikomeje gukora ibitendo mu misozi icungamye no mujyi wa Uvira, ndetse sayingiyi ibintu byamaze guhinduka. Turiyambaza umuroko ifoma aduida nido y'ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. N'abatindiye rero ni munyemerere mbanze mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza muri uyu mugoroba. Ikindi kandi nawe ukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe. Nyamuna yaba wakanze subscribe, uje mushya nawe utarayikanda kora kuri like kugira ngo gogo recommendation ituzamure, natwe tuzanzamuke cyangwa tuzahuke, kugira ngo natwe ibyo dukora abigere kure. Nge muri kumva kandi tugiye gukomezanya mu makuru yacu agezweho muri uno mugoroba. Ndijamiye haba umugisha ku murongo wa telefone, turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, awiriwe neza? Neza na mahoro. Yes, ni bikomeje kugenda biba ndetse bikomeje kugenda bigaragara, aho wenda mbere yuko dukomeza mu bikomeje kugenda biba turagenda duhanahana umwanya, kuko updates zo ni nyinshi. Haba kuri Frontline wambwiye yuko ibintu byamaze guhindura isura, ndetse no mu bigendanye na diplomasi leta y'Kinshasa yamaze gushwana bidasubirwaho na leta y'u Burundi, ariko mu buryo batakwimenera, kubera yuko leta y'u Burundi iracyabitse byinshi bya FARDC cyangwa bya leta y'Kinshasa, ndetse binavugwa yuko abarundi bamaze kugwira mu gihugu cya Kongo, kuko biramutse bibaye bagashwana byeruye byaba ikibazo gikomeye cyane kuri leta y'Kinshasa. Magingo rero biravugwa yuko ikaremi hakiriwe abasesenguzi cyangwa intumwa zihariye zije kugenzura ibikomeje kuba, ndetse n'umwuka mubi uri kuba mu basirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Rero mbere yuko tubiva imuzi n'umuzingo, ni munyemerere tubanze turebe ibyo Colonel Rugabo mu Minembwe aho yavuze yuko hanyerera, ndetse abarundi na FARDC, abacanshuro, abazarendo ndetse n'interahamwe babonye ko twirwaneho ifite imbaraga zidasanzwe, bakaba bahisemo kwica abaturage n'amatungo yabo, kuko nta yandi mahitamo bari bafite. Ibi ngibi bikaba binyemeza ko kandi binambwira ko bamwe mu baroko informa cyangwa bandakavazi bivugwa yuko FARDC yamaze koherezayo abasirikare benshi, ndetse binavugwa yuko muri ba basirikare bivugwa ko ari umutwe udasanzwe wa Kayumba Nyamwasa ndetse na Jarike Habyarimana bamaze kugera muri ibi bice. Ese bimeze bite, byifashe bite? Amakuru agakomeza amambwira yuko ASM 23 nayo yahise ikorayo deployment ifatika maginga ya, bivugwa yuko isaha ku isaha umuriro wakwaka. Bwana Bizima, rero ndagira ngo utubwire uko situation ihagaze isaha ngiyi muri uno mugoroba, ndetse tunaboneraho no kubwira abakunzi bacu uko byifashe nyuma y'uko izi ngabo n'ubundi zamaze kwinjira muri ibi bice. Yego, ni ikintu ubona ko cyabaye nk'igihinduka ku mpande zose,
bijyanye n'uko ubona ko kumva ko hari ingabo zirenga 3,000 zinjiye muri iki gice kandi n'ubundi cyari gisanzwemo koalisiyo igizwe n'ingabo nyinshi. Urumva kuri ruhande rwa twirwanaho na M23 hari uburyo habayemo impinduka zikomeye cyane zo kuba hari deployment nshya zibashije gusa naho ziyongereyeho cyane bijyanye no kugira ngo babashe guhangana n'iyi koalisiyo. Ubona ko yabaye nk'iyongera imibare y'ingabo nyinshi cyane zitari zisanzwe muri ibi bice. Bikomeje gukomera cyane rero mu bijyanye na operasiyo, n'ubundi ubona ko kuri buri ruhande rwose ubu gusa naho wadivasinga wataka mu rundi ruhande birimo gusaba ubwenge bwinshi ndetse n'ubwitonzi, kuko ubona ko uri kubigerageza uwo ari we wese bitandukanye n'iminsi itambutse ariko ubasha guhura n'akazi gakomeye. Rero ni ikintu ubona ko kiri buze guhinduka cyane ku buryo turi buze kujya tubona ibisubizo bitandukanye muri iki gice cya Minembwe bitandukanye n'indi minsi yose, kuko ubona ko kuri buri ruhande hari ikintu cyahindutse cyane. Nko ku ruhande rwa M23 bamaze kubona ko habayeho support yabaye nk'iyongereye cyane, agiye kibazwaho cyane uburyo ki izo ngabo niba zaje muri operasiyo ari nshya zikaba ariho zihisemo kuba zibanda, ndetse ubona ko agace kari gasa naho gahangayikishije cyane cyari iki gice cya Uvira, ariko ukaba ubona atariyo Plaine de Rusizi zerekejemo zikajyanwa mu Minembwe. Urabona ko hari ikintu bisa naho bibwira twirwanaho na M23 ku buryo operasiyo zigiye kubera ahangaha ari za zindi z'injyana muntu bitandukanye n'iminsi yose tubizi, kuko urabona ko iyi ni nk'aho ariyo finale ku ruhande rwa twirwanaho na M23 rwo kuba hari icyo bahindura kijyanye no kuba babasha kugenzura ibi bice bitandukanye n'ibihe byose bitambutse, kuko ubona ko aba baje ari simusiga bafite umugambi karundura wo kuba bashaka gusa naho bahanaguraho icyitwa M23 twirwanaho ndetse n'abaturage muri iki gice cya Minembwe. Ubona ko ariyo operasiyo nshyashya isa n'iriho ku ruhande rwa koalisiyo muri iyi minsi. Rero ikindi kiriho hano urabona ko byanze bikunze ikigaragaza ko hagiye kubera intambara karundura nuko M23 twirwanaho muri izi deployment nshya habashije kuba hiyongeraho n'intwaro za tirari ziremereye zahageze ku gitondo cy'uyu munsi. Ubona ko operasiyo yabo irimo impinduka zikomeye kandi hari umugambi mushya bafite wo kuba hari uburyo hano hakwitwa muri iki gice ubona cyabaye nk'aho kibasirwa kimenyerewe mo drone cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona ko hariho n'ikintu kidasanzwe cyo kuba hari ikintu bizeye mu buryo bw'ubwirinzi bw'ikirere, kubona ko kuri koalisiyo batakisa naho bakoresha drone cyane, yaba iz'ubutasi cyangwa izigaba ibitero muri ibi bice nko mu bihe byose bitambutse. Ubona ko hari ikikango gihari cyane, ubona ko operasiyo zigiye kuba ahangaha ari zimwe za mbere zabagaho n'ubundi kwari uguhangana muri kijya gihe cy'ingabo za Tanzania. Ubona ko aho zari zimaze kwinjira muri iyi mirwano ariho haheruka operasiyo zo kwadivasinga cyane, ndetse ubona ko drone zasaga naho arizo zihariye. Imirwano yari imaze iminsi ihari muri iki gihe. Yes, bwana Bizima, biravugwa yuko nyuma yuko AFC M23 imenya amakuru ko abahungu ba Kayumba Nyamwasa abinjiye, ngo nibwo bahise bakora operasiyo yo gudeployinga ingabo nyinshi. Ibi birasigura iki? Ese ni uburyo bwo gutinya izi ngabo cyangwa n'ubundi ibyari biri muri gahunda mu makuru wenda ubasha gutohoza? N'ubundi bari basa n'abafite gahunda operasiyo nshyashya zo kugira ngo babashe gusa naho bigarurira ibice byinshi, kuko ubona ko hari ikintu bari basa naho bamaze gukemura kijyanye na drone zazaga ku bwinshi cyane. Rero cyari nk'igihe cyabo cyo kwigarurira ibice nk'uko byari bimeze mu minsi itambutse, ariko aho bamenye amakuru y'ino posi yiyongereye hano, kandi ubumva abasirikare bari hejuru y'ibihumbi 3 ni benshi, ntabwo ari abasirikare bake ku buryo wajya kurwana intambara zo kujenjeka mu bice bitoya bingana gutya kandi by'imisozi miremire. Rero byanze bikunze habayeho kongera imbaraga cyane, kandi hakaba hakenewe ko ubona ko bafite umugambi ukomeye wo gusa naho batsinsura iyi koalisiyo cyane mu bice byinshi iherereyemo hano, ku buryo ubwo aribwo bwose babasha gusa naho basigarana iki gice bagenzura basa naho batekanye batikanga ibitero bya buri kanya, nk'uko ubona ko imisozi myinshi yari isa naho ubu yagenzurwaga na koalisiyo.
Yes, uranyemerera rero utubwire uko situation ihagaze mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira, bivuga yuko hari kuberamo imirwano, ngo ni nyuma yuko havumuwe bamwe mu bakorera AFC 23 bari babinjiye muri uno mujyi wa Uvira, ndetse abawazalendo bakabasha kubirukankana. Ibi ni ibyatangajwe, ntago mbizi, ariko biravugwa yuko abawazalendo mu mujyi wa Uvira birukankanye bamwe bo muri AFC, ndetse AFC bagasa nkaho bayikoze muri jisho, akaba ari kuba imirwano ikomeye cyane muri no misozi y'umujyi wa Uvira. Byifashe bite Bwana Bizima? Yego, urabona ko hari operasiyo zimaze iminsi zikorwa na M23 muri uyu mujyi wa Uvira, ku buryo ubona ko bari barabaye nk'ibiharamagara, kuko ni umujyi urimo koalisiyo y'abasirikare benshi b'uruvange kandi benshi cyane bishoboka. Rero hari amayeri menshi cyane akunze gukoreshwa na M23, ariyo mpamvu ubona ko iki gice isa naho rwose yakifatiye mu biganza, kuko ugereranyije ubucucike bw'ingabo ziri muri uyu mujyi, kuba wakoherezamo fosi y'abantu n'icumi cyangwa barindwi, ni ibintu ubona ko aba ari nko kuharamagara cyane bikomeye, ariko ni uburyo bwinshi bwajyaga bukoreshwa na M23, ndetse ikaba yinjiraga muri uyu mujyi wa Uvira rimwe na rimwe mu matsinda mato nk'ayo, bakavamo nta n'umenye ko bigeze bageramo, bijyanywe n'akajagari karimo muri uyu mujyi, ndetse n'imyambarire yo kujijisha ku buryo udashobora gutahura ngo uyu musirikare ni uwuhe cyangwa uyu ni uwuhe. Rero ni ikintu cyabayeho, uko kuvumburwa na wazalendo waje kuba, ariko imirwano yaje guteza ikibazo cyabaye nk'aho ari ikibazo cya rusange, cyaje kuvamo umwiryane ukomeye cyane, aho bimaze kumvikana ko nyuma yo kuvumburwa hakabaho birasana, habayeho sapoti yaturutse ku birindiro bya M23 mu buryo bwo gukavaringa ko abo babasha kuhatakariza ubuzima, kuko bari mu cyerekezo kibi. Haza kubaho rero kurasana cyane, byaje gusa naho bisatira ahantu hari fosi z'ingabo z'u Burundi, ndetse zisa naho zirasanaho iminota mikeya ku ruhande rwa M23, ariko FARDC iza gukora ikintu cyabaye nk'aho cyashoberanye, ku buryo na n'ubu bikibazwa, ndetse byateje n'urusaku rukomeye, kuko M23 gisubiza ibitero byayirasagaho ku ruhande rwa ingabo z'u Burundi. FARDC aho kugira ngo ibashe gusa naho irasa M23 mu cyerekezo yari irimo, kandi cyagaragaraga uwo bahanganye ari we, uwo bahinduye imbunda ahubwo berekeza kuri pozisiyo z'ingabo z'u Burundi, ku buryo barimo basa naho bari kwakira kuraswa kubiri buturutse kuri M23 ndetse n'ingabo za FARDC. Rero cyaje guteza umwuka mubi cyane, habaho kurasana ndetse bikomeye, ariko ubona ko na n'ubu bitarakiranuka, bijyanye n'uko ingabo z'u Burundi zikibaza uburyo ki FARDC itinyuka kubarasaho kandi bari muri icyerekezo kimwe, ndetse bahuje operasiyo imwe, bikaba byateje umwuka mubi cyane rero ku ngabo z'u Burundi ndetse na FARDC, ku buryo ubu ngubu tuvugana ushobora kujya kumva operasiyo zidasanzwe zibayeho muri aya masaha y'igicamunsi, ndetse ku ruhande rwa M23 bijyanye n'uburyo ubona babahaye amakuru yihutirwa cyane yuko habayemo ikisa no gusubiranamo cyane, kandi bo basa naho ari ku nyungu kuri bo babyungukiyemo cyane, habaye hariho kutavuga rumwe ndetse no kudahuza muri operasiyo. Ubona ko ingabo z'u Burundi zigwiriye muri iki gice, kandi ubona ko zateza ikibazo ziramutse zitabashije guhuza n'iza FARDC ziri muri bino bice. Yes, Bwana Bizima, ukomye urusyo, nagira ngo n'ubundi mite nkomeza ku makuru ari kuvuga ko n'ubundi mwuka atari mwiza, haba mu rwego rwa diplomasi ndetse no mu rwego rwa gisirikare, haba kuri kote ya leta ya Kinshasa ndetse n'u Burundi. Bikaba byatumye n'ubundi haza intumwa ziri Karemi zamaze kuhagera, zije kugenzura ibikomeje kugenda bitangazwa ko abarundi cyangwa igihugu cy'u Burundi cyaba cyarabeshye leta ya Kinshasa ko intwaro zahiye zari zo gutanga ibikorwa runaka cyangwa gahunda ikomeye yo gukora deployment mu bice n'ubundi mu rugamba bari guhanganamo n'umutwe wa AFC 23 na MRDP twirwanaho aho muri Sud Kivu.
Ibi bikaba byaragiye bitangazwa bivugwa ko n'ubundi iriya twahita nka base militaire wenda cyangwa ububiko bw'ibikoresho buriya intwaro n'ubundi zagombaga kujya mu bice bigiye bitandukanye imirwano iri kuba, bivugwa yuko abamwe bavuga ko babeshye ko hahiriyemo intwaro zabo kandi byaragiye bigaragaza ko n'ubundi hariya ari base militaire yabo n'ubundi ari ububiko bw'intwaro zabo, ndetse aho intwaro zabaga zigomba kuba zisitwaringa arizo wenda bagiye boherezaga cyangwa bagahita bazohereza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibi ngibi bikaba byaratumye umwuka ukomeza kuba mubi, ndetse igisirikare cya FARDC kikaba cyaratangaje ko aba FDNB bagiye babagabaho ibitero. Bwana Bizima, umwuka wa maginga yawo uhagaze ute, ko bivuga yuko ubona yuko aba FDNB na FARDC badacanwaga, ndetse bivugwa ko bari gushinja FDNB kwiba intwaro zifashe bite Bwana Bizima? Ego ni ikintu ubona ko ingabo za FARDC zagiye zikivuga igihe kirekire, ariko bigasa naho kitahawe agaciro bitewe n'ukuboko gukomeye ingabo z'u Burundi zari zifite muri operasiyo. Ariko ibi bivugwa ni ibintu ubona ko byabayeho koko, kuko n'urugero rufatika Wazalendo ubwayo yigeze ifata imyanzuro yo kujya ishaka gukora operasiyo cyane mu bice bitandukanye, haba mu Minembwe ndetse na hano muri Plaine de Rusizi, ugasanga ingabo z'u Burundi ziritambitse zikababwira ko nta operasiyo ikeneye gukorwa muri ako kanya kuko bo batiteguye kurwana, ndetse bikaba gutyo koko ubona bari muri pozisiyo imwe, ku buryo wabonaga ko Wazalendo bahitaga bagira ikibazo cyo kumva ko badashobora kurwana ingabo bari kumwe muri pozisiyo zitarwanye. Rero Wazalendo igatanga ripoti kuri FARDC ko harimo ikintu cy'ubugambanyi ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, ariko ibyo ntibabiha agaciro bijyanye n'inyungu bari babafiteho cyangwa se icyizere bari babafitiye. Ariko wakurikirana situasiyo nyinshi zagiye zibaho ku ngabo z'u Burundi, cyane mu gutegura operasiyo z'ubutasi mu ibanga bitazwi na koalisiyo babaga bari kumwe, ugasanga ni ikintu gikomeye ko ubona ko iyo operasiyo yo muri FARDC yose isa naho yasaga n'igenzurwa n'ingabo z'u Burundi cyane, kuko ubona ko izo zatangaga amakuru ku mwanzi agaragaza ibikoresho M23 bifite muri pozisiyo zayo. Bumve ko ubutasi bw'ingabo z'u Burundi bwasaga naho bukomeye cyane muri operasiyo, kandi bakasa naho babatinyaga bijyanye n'icyo kintu cy'ubutasi, basaga naho bashyiramo imbaraga cyane, kandi ugasanga kumwe wasangaga bafite pozisiyo ukwabo batandukanyije na koalisiyo, ugasanga bashaka kumenya amakuru yose ari mu ngabo za FARDC ku ntwaro bafite ndetse n'ibikoresho ibyo ari byo byose, ku buryo nyine ubona ko bagenda babashinja ko hari ibitero byinshi bagiye bakora mu izina rya M23, bakigarurira intwaro biboroheye kubera kwa kumenyerwa yuko M23 ari ibasha gukora operasiyo zikomeye, gutyo bakabyitirira ko ariyo yabikoze, ariko amakuru akagenda amenyekana ko iki cyagiye gikorwa n'ingabo z'u Burundi. Izi ni raporo rero ngo ziri gusohoka ari nyinshi cyane ku bayoboye ama operasiyo ba FARDC muri abice, yaba ari generali yaba abakoloneli, bose bagiye bahuza gutanga amakuru kuri izi ngabo z'u Burundi ko icyo kintu cyagiye kibaho cyane, ndetse hakazamo n'icyo babashinja ko cyari nk'ubugambanyi mu minsi itambutse, ko bashakaga yuko inzira zose zisa naho zifungwa, ndetse ku buryo M23 yari no kwigarurira ibi bice bisa naho bikora kuno muhanda werekeza za Baraka mu bugambanyi ngo bwari gukorwa n'u Burundi, ariko FARDC ikabitahura. Rero mu buryo babonaga ko bakeneye ko n'uyu mujyi niyo wavamo igikoresho cyose gihari kigomba guca i Bujumbura. Rero ni ikintu ubona ko cyateje umwuka mubi cyane muri gavumenti, kuri leta y'u Burundi ndetse n'iyi Kinshasa, hataranozwa neza umugambi w'ubwumvikane nyabwo w'ibiganiro batarimo guhuzaho muri iyi minsi. Yes, Bwana Bizima, rero mu yandi makuru biravuga yuko muri Nord Kivu mu gace ka Tongo, ubwo nahasaga n'ubundi ahasatira parike ya za Virunga, bivuga ko hari imirwano naho ikomeye muri uno mugoroba no mu tundi duce twashingisha. Imirwano ikaba yaratangiye kuva ku munsi w'ejo na magingo rero hari imirwano. Ni operasiyo zikomeye cyane ziri gukorwa na AFC M23 mu gukomeza gushakisha umutekano
w'ibice bamaze gufata ndetse no kubaka ubwirinzi ndakumirwa muri zone zigenzurwa n'uyu mutwe wa AFC M23. Akaba nayo mpamvu ubona deployment zagiye zikorwa zigapuringwa, bigaragaza ko hari icyagiye gikorwa kandi kiri kugenda kigaragaza umusaruro mu bice bigiye bitandukanye. Rero bwana Bizima, reka ngushimire, mwifuriza kugubwa neza ndetse nakwifuriza kugira ijoro ryiza. Urakoze nawe. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza no kugira ijoro ryiza. N'abari bujye mu kazi ndabizi ko hari abakora akazi ka nijoro, mbifuriza akazi keza, ariko mboneraho kwihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe.